Wena Gatsheni Gagula Sophongolo, uthe wena une voice note ekhona. Leyo voice note leyo othe ikhona. Kwase kuphuma insolo thizeni. Zathi lozo nsolo kungenzeka ukuthi ivoice note kaKhuzani, kungenzeka futhi kube ivoice note kaMthandeni. Ngenxa yalezo nsolo already impi bese isukile. Isuswa yini? Isuswa uwe Gatsheni, ngokuthi uthi kunomculi odumile okhulume kabi ngawe kwi-voice note, wathi jivazwa umsebenzi wakho awubulawe kuma-social platforms. Wawusuthi leyo voice note angeke uzuyiveze uma ngabe ungayitholanga ipermission ethimbeni osebenzisana nalo. Once wathi kunomculi odumile emabhinqeni, akekho umculi odume ukudlula uKhuzani benoNtunsula. Noma ngathiwa emqondweni wakho bonke abaculi bakaMaskandi badumile, kodwa emhlabeni wamabhinqa akekho odume njengalethu. Already mawukhuluma ngokuduma usuke vele ukhuluma ngalethu up until ukhulume igama lalowo muntu ombiza ngokuthi udumile. Mawungakalisho nje igama usuke usho uKhuzani noma uMthandeni, ngoba ibona abantu abaqhoqhobela isitulo sodumo la kuMaskandi. Into ekusindisayo, into eyenza ukuthi abantu bangakukhombi ngeminwe ukuthi usho kulamaqhawe awu2, ingesikhathi uma ngabe uzokhipha igama lalowo muntu loyo. Wena Gatsheni angeke sikuvumele ukuthi usidakelwe. Lento yokuthi ufike ukhulume ngokuthi kunomculo odumile ebese uphinda futhi ufuna ukucontrol ingqondo zethu ukuthi asinga estimate, singasho ukuthi ubani, singasho ukuthi ubani. Uma beungafuni sihlawumbisele si-estimate, why ungayikhiphanga ivoice note? Ngoba iyona ebizosenza singahlawumbiseli, iyona ebizosenza ivoice note ukuthi singakhombani ngeminwe, ngoba ivoice note ibizovele imqonde ngqo lo muntu loyo. Wenziwa yini wena ukuthi usatshiswe yilo muntu okunikeza i-information ebese usacrifice ngesithunzi sakho emhlabeni wonke wamabhinqa ngenxa nje yomuntu oyedwa? Uma ngabe ujikelwe yilowo muntu loyo othi kube yiphutha yini ukuthi akunike le information ngeke aphinda akunike, uma ujikelwe yilowo muntu loyo wazuza isupport kithi sonke singamabhinqa esilalela nesithenga umculo wakho, ngoba lo muntu wena omvikelayo akakubekanga kuleli zingo kulo, ubekwe yithina. Njengoba wena ukhombisa ungabi nandaba nathi ngenxa yalowo muntu loyo okusabisa ngokuthi wenza iphutha yini ngokukunika lo voice note, awubekwanga uye kulo level leyo. Kumele umsacrifice lo muntu loyo noma ngakuzonda, kodwa mawuthandwe yithina esithenga umculo wakho. Leyo voice note beyizosiza igama lakho kithi. Dedela amasimba evoice note Gatsheni man, shit. Into engicasula ngayo lento yakho ukuthi I am implemented kuyo. Bawu3 bawu4, yes, bawu4 abantu abathintekayo kule voice note Gatsheni okhulume ngayo. Number 1, kuthinteke uKhuzani, kwathinteka uMaxwell, kwathinteka uMthandeni, kwathinteka uKing Zoso. Kodwa abantu abathinteke kakhulu kulamasimba wevoice note owagodlile wena Gatsheni, kuthinteke mina kanye noKhuzani, kwase kuthinteka uKing Zoso. uNtunsula akathinteki kakhulu.
iyasicasula-ke lento wena Gatsheni ukuthi ufike ungcolisa amagama ethu kanje maqeda uhluleko okwaklina ngoba njengoba kuthiwa nje uMaxwell lo khuluma kule voice note kuthiwa uMax Makhanya lo khuluma kule voice note. Ngizoyiphika kanjani lonto mina ngoba abantu bakhuluma according to into abayilalele. Why wena ungayidedeli le voice note khona izolungisa iphutha eselenziwe ngabantu, khona izogeza igama likaKhuzani, igeza igama lami, igeze negama lakho. Ngoba njengamanje igama lakho lingcoli liyangcola Gatsheni, kuthiwa wena wenza abantu ilima, lento uyiplanile noKhuzani. Kuthiwa nenza abantu ilima. Yindaba ekwenza ukuthi wena Gatsheni ungayidedeli le voice note khona kuzogezeka igama lakho, kuqondanwe nalo muntu okhuluma kwi-voice note. Yini uhlulwa yiloko Gatsheni? Yeka nje ukusijwayela kabi. Le voice note asisayiceli, siyayifuna Gatsheni. Le voice note siyayifuna. Uzoyidedela ngenkani Gatsheni le voice note ngoba into oqala nje siyayifuna, usitshele ngevoice note wena. Le iseyo ibhale kuFacebook amasimba iseyi lawana. Asinaki le shit le. Sifuna ivoice note Gatsheni, ungazosidakelwa thina. Igama likaKhuzani liyangcola, igama lami liyangcola, igama lika King Zoso liyangcola, negama lakho liyangcola Gatsheni. Zicabangele Gatsheni bese ucabangela nathi. Dedela lamasimba evoice note ukuze sizotinyela lenja le ethi cindezelwa. Otherwise Gatsheni uqamba manga ungcolisa igama likaKhuzani negama lami ngalamasimba lawa owakhulumile ukuthi kune voice note. Ngoba yini ekwenza ukuthi ungayidedeli ivoice note Gatsheni? Ungazosidakelwa Gatsheni, sifuna ivoice note. Kade uyahlanya.